Ako sila si Dubai Internet City. Internet City de wajik chato sina Burj Khalifa Dubai Mall. Station kya lando siya amma ani ahum mari manga taruk subada. Aje pung kya tare 4:21. Aje metro ngai. Aku se Dubai Mall da lak pane Dubai Mall se ai mamang da su mayam laure lak ko budi Aton amu ko udri na ngasi yeng ba lak pane mi yam tina yame lai se akoi ibani ha lai sala dia ok pung manga ta daure hojik se Sangba main transit sida ni lai se manung da dinam ba ya de ko te na mamang da tower ai footage kar ka le security na urde ko du na ya ba namak ke Dubai aquarium si lai ne Dubai aquarium ing hala ke manung ko in tower ba do Asik yang besar feeding tau ngai do. Ai jangan ni na. Makha thadar kan sak da nga feeding nai. Sida boundary khai ba. Sida ne kon yeng sina. Manung da chang ga kaino tau sin lupa 299 nai. 299 ode lupa lising taruk. Lupa lising taruk tai lupa kunta. Ninja pa sa do. Pang wal le. Apa anda yu sunga manung da sunga an pa anda tum yeng. Hoji ga mu ga puma yeng ba chakse. Fazaba yaw ba yang ngasai Nike da yeng ba bomber fazaba am ni hawe 15000 pi adu khatang tangman ke pati bazar post ai da to lo khitang yam cha ge du la ke lising tranga khutak ta lai thok ri pamui moment mai sa khel ji ki du mapam du Nike ki du fazaba le hawe ta mo yeng ga se pe do lai se da waterfall lai ko se hek mawang da ko chap cha lai si da lai re waterfall se waterfall si ki hek mamang da China garden ni type da macham nei ko cherry blossom fazaba macham aga It's a lovely place. Sorry. Waterfall is not going to be Nhìn thờ cái tà rồi đi. Nhìn chứ.
Som nakanda anin lei si dama lei na. Ano ka son doso. Sige chap mana babu din na tego kaino doso lai ne. Dubai airport. Makha doso lai. Ai chenem the port kitang yeng gi ga. Adu doga food court ta kaino cha tho ga chak la ne kaino cha gi. Adu doga yeng ka ice cream ga the fountain show ga yeng se. Aton si pori sim pa me yeng se ma on the pak pra do. Yeng size kya no masu di phadi bajai looks good chaw wale size to atopa kai lege shi ne ba ko machu je shi ne ma ji try to shi ne phadi bajai ado size yam chaw ne chaw mole do adum yai da thekala kan da de khudang de nge ne Take out, ne? Kudang ka sang mali ah. Sini aquarium je mathak taki view jo smain le. Shaw yam to. Aquarium ni mathak ki view ne si je. Stingray ha ba. Ba dai ising mathak yo ya. Shaw si je. Swag wa cha yo ne si je. Non fish market tadi si dah lewat kang naga. Sini aquarium ni view se. Lama nuai sana le. Sini Dubai Mall di manung dalai ba. Ice skating tau bom je. Project se snow thada re. To se ke artificial snow ne ba ko moi ki skating tau ko je nungai na ba nan na ba na ko. Thada rai ne. Moi jong na makong mathak da snow ta na ba na lip na ri ma. Artificial snow ni. Sina chef buraki restaurant ne. Sige restaurant je. Sige je. Nok fet tau chef to mayam urang ni ko. YouTube to ga. Ma gi restaurant ne sige. Lamborghini Mercedes Z55 AMG ni si. Sina Bentley Continental GT ra si ba. At thang de ne si. Model ni Bentley ri kya ang de. Si Lamborghini matte yellow de ne. Lamborghini Huracan. Si Huracan ne. What's that? This is Bentley am there. You know why pam ni? Why now ni? Why right in? When me 30 minutes 1 hour 24 hours. Lamborghini Huracan 30 minutes kya 30 minutes 1 hour 24 hour. Yo Huracan. Post hai. Si Bentley di kam. Si Continental GT. Sidane ojik fountain show ka phal ko doi area je mi phalan chil le mafam je India de ojik Delhi de ga ti lockdown do ne restaurant thing ne ne ojik ti sida mi khuchin je ne Dubai je mi am crowded way paisa pai be du ne ek lockdown do de mo economy je down do de ne du ne to try le phela je bra But some of this is Zhong Hing you da. try le fa ya ro security ya ro ko fountain show eh
ngasi Dubai Mall ga Burj Khalifa gi journey loire hale koi lambi da laire hojik se metro da laani atoni bani karam tore ngasi gi matang sa hairo ne ngasi yam nungai